Ali, maralungil tutaw, mlamo 3 o'clock, mo umura program mergid, we are starting on time. So again, Ali, and welcome to the installation and inauguration ceremony for the 10th Airai Constitutional Government and the celebration of the 36th Constitutional Day of Airai State. Today, as we witness the inauguration of the 10th Airai State Constitutional Government, we are also celebrating the 36th Constitutional Day for Airai State. This is efficiency at its best. From the preamble of the Airai State Constitution, it reads, "We, the people of Airai State, do hereby dedicate ourselves through this Constitution of the State of Airai to the preservation and enrichment of our Palauan heritage and the values and beliefs it stands for. We pledge ourselves to live in peace and to work together in harmony for good of all, with full respect for the wisdom and judgment of those we choose to lead us." Ma segi dia walelaba kasraw atamelala ara Airai elkmo kid ar adrairai ako nge loyak tial constitution e mga luol wa emelisi akli ibela orkid konge yalke el ngarabud et makalorior el gire laklungyo le the rokwi e mangul aigel momatib rar mga takled el dulut kartir. Mel al time proceeding with our program e bodomu maboko makadong our platform guest mabel nga yaging alir e ko makadong our tirgel dulil tertir el moom te erigid malmera state. Makot our platform guest tergid merong tira Miss Yolsaus Kabong, kuntira kwol ngira ite Victor M. Yano, kuntira Pastor Masikt Hidaong, at ngaklal Chanson Toribong, former President of the Republic of Palau, at ngaklal Rosemary Skabong, Senior Judge sa Land Court, at ngaklal Delegate ra Ablurayray Stephanie Pun Niroy May, at ngaklal Gibson Ganay, Speaker ra House of Delegate ra 12th Olbira Kalulaw, at ngaklal Hocons Baules, President ra Senate ra 12th Olbira Kalulaw, Kwol Ngirturong Chan Sugiyama, His Excellency Surangal Whips Jr., President of the Republic of Palau. El altay me kulngit mga osingi wal badula asisabal e bukum kodong ra har adra 10th Olbira ngar umalbay. Mo omu rar delegate Raigal Hamlet, mukukdong ya Kimberly Elarianov, delegate rang Rusar, ya escorter niya ngalgel Rasali S. Akitaya. Bukukdong ya Brandon Bauso Giramur, delegate rang Atkib, ya escorter niya Caldamel el Mrs. Suset Giramur. Bukukdong ya Lali Kluk, enga delegator sel Klol Balurang Esang, ya escorter ngi a Haven Rekamal Sakli, enga kmal Special Heart ra delegate Kluk. Bukukdong ya Richard Rihart Riirey, delegate ra Oygul, ya escorter ngi ang algel ra Michaela Riirey.
Borudonia Harrison Sangye Tel, Delegate Rangulwobla, ya escortenia Caldemel, Ramisis Geringel A. Telay Tel. Dolmol Malmorar legislators at large, Borudonia Legislator Chairman Daniel, ya escortenia Ngaligel, Ra Daniel K. Sherman. Borudonia Legislator McMichael Mutok Jr., ya escortenia Caldemel, Miss Iris Cuarte Cosino. Borudonia Legislator Giru Nirmagur Kanay, ya escortenia Dalal, Miss Kikuko Mochimaru. Borudonia Legislator Ralph F. Kanay, ya escortenia Caldemel, Mrs. Ripka Kanay. Borudonia Legislator Leo Ben Toriong, ya escortenia Ngalgel, Ra Branton Toriong. Komeng. Borudonia Legislator Odir C. Yob, ya escortenia Caldemel, Mrs. Joy Yob. Borudonia Legislator Sano Sakuray, ya escortenia Anisringi Rakire, Laisani Dirio Takesi. Borudonia Legislator Reagan Sidoy, ya escortenia Caldemel, Miss Ikrebay Blessam. Borudonia Legislator Helena Royce Yoichi Arurang, ya escortenia Caldemel, Speaker Edwin Arurang. Torwal Gibbon, Sanggaya Milngil Tel Delegatera Ordomel Hamlet, Gamlor Omrailer El Altuta, Lom Teera PPUC, El Mora International Visitor Leadership Program, Mong Madiakal Sabel Lobangether El Altutao, Ending Mil Eva Raw Era Lorael. El Altaim, Yakulingit, Borudonia Governor-elect Norman H. Ngirataboit, Makaldamel, First Lady Damiana Yara Ngirataboit, Belngayaging ang lead. Kidak malngal tangatrar sa lead. Kadamal ngal tangatar sa alid, almle oyang artial sil sergid, makulingit ratal gibel tayo, may baksyo kay retir. Makadangal tangatal ng artia kloba rayray, nirage the maranga rayray, spis maranga ratkobel, ngara ite maranga raw, wabung la, tuarmel, maranga raymi, other talwang, maranga rulwong, tadip, maranga rami. Direct Lobangether El Altuta, Vice President and Minister of Health and Human Services, and Direct Raul Taranga Rayray, El Honorable Reynold Arnold Oilo, Marokuyel Ministers, Kuala Raklay Rafael Bawo Ngirmang, Marokuyel Rubul Belao, Members Rat Senate, 12th Olbira Kalulaw, at tangakal members ra House of Delegate, 12th Olbira Kalulaw, at tangakal Chief Justice, all the eyes Niray Galaw, Marokuyel Judges, at tangakal Henaro Paloy, Chairman ra Governors Association, Marokuyel Governors,
At ngakal Jefferson Thomas, Chairman ra Organization of State Speakers, Marokwid Speakers, members ra Diplomatic Corps, His Excellency Toby Sharp, Ambassador of Australia to Palau, His Excellency Kenichi Kasahara, Ambassador of Japan to Palau, His Excellency Joel Eherendik, pardon me if I do not pronounce that well, Ambassador of the United States to Palau, His Excellency Andy Kang E. Chen, Ambassador of the Republic of China, Taiwan to Palau. You honor us with your presence today. Mekulungit raklol prot al mortirgal okya kargid, madirekal mergid ar adrairai ratyal sil sergid. Madolmol maboguntira Pastor Masikti doong mabelbaskit sel opening prayer e lomakngal tangat ratyal sil sergid. Pastor doong. Oise, ekulgitra gui me botat tal ekle dolulu. Dolulu. Muira pal tigireng adam liosha babal wadas. Adam agi mei e mole laklarang mam e mbreng asulem bertial sils. Agi mei rubag e got agi osusargau. Le regul klisi madredra angari imam. Magi mei rubag lingitragau bebem telor mam. Mei rubag e mamakal tangat tertial long tibel kim ngaringi. Betikar regul gau melut kertir e murai kalteru Allah. Ada ma bibliak mulk mo ra osi sakra edeklol trim edeklol biong ra luia ang mulk mo gel adel maral loban trira malom sarang iraat abo malom sarangul magaling itok murubak trekal kawa melut kertir lora loban gem el ngusel lam salarngum batir rubak lo shura balumam longo tiga kara ba kamam rogui artel balumam edil bolung la rogu rubak aling da mangidin ngaral medum yang mati mong larogui Magi merteng ruba kaling itrakaw, igi mamurti al program, e mamakatanga trakamamurukui, kara walel, el muraw labang alel. Mataki mbreng ang sulim narmeng sang lunguam, e ngartiang lobang kam, lobang mamurukui. Te ang lunguam agi other si rukui, ngalang klilang algem li Jesus inyo sa balam. Amen. Bran masaula pastor idoong el altay me bodrang siya tarangaya sa legabil ra baluray ray el ngiyamo maskida haasol sa el mga madaular tial sils Miss Yolsaw Skabong. Ali nga kang klakayal saus kabong e nga kama mga sols. Makmoot ang laa sols. O the swakla. O the swaklel. Makawal di tararubak. Lungila kalulum. Kamatangay mali lamarita ama. Maamal ka lulaw. Mga aldabidara malenge lalil. Makatomatin mo ngil. Eng sawa ka malamal tiyang. Kompmal masulang. Bran masaula hayolsaw el ang ebodrang starira Arangalgra Airai Elementary School el mamaskida bela orgid Palau National Anthem ea ongingil state anthem ra baluray ray makulingit e bodo the or.
Masisi ang kairenaura. Omlaot Belauragi, Novai Lama Semeraira Alme, Obanyas, Obanyas, Mahal Tanulu, Obanyas, Obanyas, Adios Sacrificiem, Obanyas, Obanyas, Mahal Tanulu, Obanyas, Obanyas, Adios Sacrificiem. Marat basaw la Arnal 10th Airai Elementary School. Tialsil sergid ar adrairai. Tialsil sergid ar adrairai mun mal mewangu elmo ontirat tarangaya sagaldil rairai. Ngia omte ergid ra House of Delegates ra 12th Olvira Kanula. Mabel Baskida welcoming remarks. Honorable Delegate Niroy May. Ali ek mal klabo lungil total mergi de rogui omongul odans ma omerang alsaw la mora rubak al dios ra klungyole layang adalnya milski de al tutau diregal malbodo rang asulel ra klisi ela badanged magdang artiar rogul masisi diregal klungyole la abalwadra airai mabalur belaw akmal molngit rakalo reng ebagum te ergi de recognize edot keu rarbek laad tiram lo sa ilme obangeder el alsils malto gubet el sils ergidar adrairai Mlamo batokal to celebrate el alsils lo bangela Easter makmal di oreng asuli rarbek laad el iloy taal sang miwe may mako mga limar kamamar adrairai tal malto gubet el sils kamam Odogiu amangul katangar balurang rusar mabo usus ratu ermel marangaray mi Ebodosus raro gui rubugul marmasila balwadra irai. Modosus rakwal el niraget marangarairai. Kol el tu ermel marangaray mi. Kol el nira itay marangara abungol. Kol el spis marangarat kobel. Kol el other talwang marangarulwong. Kol el taadip marangarami. Tiregal bodong madal. Edosus raro gui al maasila dalal tal balwadra balurairai. Tiregal bodong keo rar maradalel marptululay gel. Al dabe ras al mardira balurairai. Katamangal tangat nga niya taar maklim. Al dabe ras al mardil. Malding arteng oreng asuli rogui tokuni tirigel no si ilmem ta mga limrigider el alsils. Tiregal bodong keo raro gui megerer el ad marangayas el alsil sa balurairai. Tiregal bodong keo raro gui el adrairai el ngar alsel Michael Airai. Michael Belao, tira omes, oeng, ertial togubet silsil sirgidar adrairai. Tira kalmo out kera roguil ad, al diagal adrairai, al tira kera irai, lolang sergid, ra omangat maklela balwad, rabek kalsils. Magulingit, dadak, edo sus, edo utker, tira kalkol, etangakal okyaksang argid, no siil metalo argid el alsils. Makman hotel teal, recognize, atangakal president argid, Surang al Whips Jr., Sulang al Mle President, ay no kumal masang. Diregal mar atang kal Vice President Oilo, el niya diregal Raul, Rabalur Ordom, diregal Raul Cabinet Members, mamlo sa Ilmer el Alsils. Diregal Podot Ker atangakl, el President ra Senate Hokons Paules, Marogul Senators, diregal dong madal, atangakal Speaker Gibson Ranay, Marogul Delegates, Kumpal masulang al mga limar kamamer el alsils. Tiregal mor atangakal Chief Justice ngiray galaw, marogul justices. Tiregal daw kera ongara ara Governors Association, Governor Paloy, marogul governors.
o nga speakers State Association of Speakers, Speaker Thomas Marokuil Speakers, Marokuy legislators raigal state government sergi to uni tirigel no sa ilin May mutta mga limar kama marada iray el tutaw. Direct daw kaya members sa diplomatic corps nga balura marigel, Shabal, Taiwan, ma-Australia tir at direct nadar sakmal bato kol nga sulmer balwadra iray. Ambassador Aaron Drake of the United States of America, Ambassador Chen of the Republic of China, Taiwan, Ambassador of Japan, Ambassador Kasahara, and Ambassador Sharp of Australia. On behalf of the Airai state government and its people, I extend our deepest gratitude for your continued support and partnership. Your assistance has been invaluable in strengthening our community, advancing our programs and initiatives, and fostering a meaningful collaboration across our nations. And so thank you very much for being with us in this special occasion today. Aktiral mom te ergide daut keu edo sus rakwol ngir turong marum te era rubugul bela lo bangeda el altutaw. Dire lo banged magdamar marenga orenga sulir an lo si il nga malngar aroy de me banged ane mari bauso king tirgelo ngara ra Airai Club of Guam. El mlofsiil mal ngarakwa me olding argid el togubet sil sergid gomal sulang ar supporter kamil merbalwadra iray e vice president adilungi la dibok pa isil waset tirgal maas tirgal members tiradila kalmlay los other ser ongay mlurior mlo mga limertir mlo olding ra hospital argid narnya anges ul tiraw label may el guk mlodar sel morsel transition facility argid ra hospital may gulban trilmong tukuk no si ilodar sa ikanges o mangungilar ngudon madangelo sa tangar aroy de dakatilolat ka balwada balura iray te direkal mesa arang lela balura bela malmusulang anemari maroguil adra klabra iray ngarakwam. Direkal ngutial te ale ot kera roguil adar tira mileda sa temir eme obanged malmusulang roguil. El alsil sang mal togubet selsil sertiral momet sertir ngartal platform bakmo out care tir e orenga sulir tir matulungal gartir mga nga atangakal governor elect tamarogui legislators and delegates elect el alsil sang me arngu darogui adrairay el alsil samong mga kodem elol marak 36 years sertial constitutional government tergit el anga momong truy el constitutional government tergit el alsil el domtabe el edorur tertal government tergidar adra iray. Magmal togubet el sil sergid magdam amalal maraba es el ngi amo truy el constitutional government tergid el ngi amo omtabe el e orurt el ngi il gidir adra iray mabalwadra balura iray. Magdam lulu e orenga sulela rubakal dios malbolo makngal tangatra governor tirgal mlamangil tel adar olbil bolsa ir el motmak lo rior lo babud makaltareng e bolsa ir lo rior el meringel el girir araad mapalwadra balura iray. Akmo mga simer makmal di orenga suliu roguy los amyul may makataalim ertal togubet el silser kamam adra iray e akmo other si akmol congratulations rangal more tirgal bes el moodal state government tergid el governor elect the legislators mahamlet elects e arubang lumakngal tangat tergida roguy mabalwadra balura iray mabalur belaw mansulang. Bral masaula delegate near Oimei. Seguidia. Pokor del logdei ma elol merak ramla memong. Egidar adrairay am logonge ra constitution ergid. Matiaygid ya mga tigay ergid. Ra aldalel maurerel a government ergid. Ma akong tiratal gibel time ebok pas ang clear tirgel milu sa constitution ergid. Makmo omul lo mas tirgel mlamo dibus ra dalongled el malayak langal tangat. Ma umlaning yang ngiraged ngiru elbad huel erdialul ingrakli Emiliano tu Ermel Gegi Anson
Adalbay rurior rungulbay ngir di mau. Yadar talwang baules long. Uong libosang eungen. Tadib tatsuwe kamingagi. Tatsuo komeng mausubes. Ramangsaw leon siya ngiratkak la. Benancio B. Sasawo, lulumteera ngira ite. Raymond Rebluga, ulumteera ordomla. Mary Rungulbay, ulumteera ng rusar. Tageworingila, ulumteera ng rulwobla. Mresabang ngiralmaw, ulumteera ang esang. Ngirangayang ngiralmaw. Taryong Beo, Daniel T. Ngirokobay. Evasio Marino. Etirigel dir kangara dolonglev. Ang aningiya Kuol ngira ite Victor M. Yano, engamle President ra Constitutional Convention. Nganya Ebil Marta Hiaaf, Minister Charles Obiang, Lomisang Yirmakur, Noah sa Araymul lulumteerang at Kib, Yositaka Adachi lulumteer Oygul, Richard Ire lulumteera Other Day, Mewang Rungulbay. Yatarahmal mleklo aurere lertial Constitutional Convention a Mrs. Sandra Sumang Pirantosi. Ngaptarang algelairay ekmal dimle valentira temel el clerk lertial ondible. Makulingit edbastiri raklol prot tirgal framers milu sraw atamelala rablurayray. Elang erda malngal tangat le ngel le president ra Airai State Constitutional Convention akmal dir kam sisi etloy regider el alsils malwaisay eboku donya kwolol ngira ite Victor M. Yano mabelbaskit sel Constitutional Day remarks ngira ite Wel tutaw ak masisi indik mal maetel mausubes. Direkul susra kamura former delegate rigidra Vicky Kanay ma rubak ngira au pisur Kanay mal saul may. Asusam lamdong ding sagal mutlo susra atirgel adalang umel bay ka ngartiang. Togubet samura president rigidra asurang Whips Junior. Sera tiamlom rek ragar ong sera 35 og dem aimel anniversary gid dem lara uladit makmalu lengit tengkal iyar mu lek iyar annex constitution der gid pomom ter gid man namom etla ub tom gadongra Madra Bars, ngkang baat Arsenio. Ngam kadong mek munganya tenga mira state level kau mukang arger mukmul akong. Alubeng mlarat chairman ngirablugu. Akmu kam lutel mertialong al makmu iarang arger. Nagmal masaule I adal tulwang el di ol dub rigid el di ol top rigid rasegal. Ngakam lari tael, kumiadir ka atra kabelment. Ngungil sils lelang ndadil Pasqua. Ay ka selong ewal builen yang sils ra sim ra rodo. Direct sim ra sils ra ogis. Odo mga drodra besel kabelment rigid. Hindi mal makita ng mod le dalagra di rabulu adang lo penggether elang ukmung artiang ang kuko ay sukmung larger ukmermam tial longedel buila mam le makitra kamame rubagra oikul sa limamra other deam lo smer magidir ko kara makita rang mam sumak kara mo obu le mo karam di lang le mo subes rang age ay galbok tung amal di tigingek
Ndakal tingin adra das padal madakal tingin ngara ubungul. Muktatal du oh am asranga di lunga gra seradori fifth nulwa se ndiak mo du emolui del motor amerikel. Please forgive me the excellencies. I'm going to speak in Palawan only, and then if you want I can brief you later. But tokoy amla madung gira la constitution. Disel opera Bugra Kramer tialulu siringira 1906. Emergo en mother saigal bekel belu edirekal mother sakmung ngaringia constitution raigal bekel belu. Amaklo mamagekre. Ma constitution belau am laringi hindi mlang ngaringi. Gidam lo melib abes constitution. Mongerunga tial constitution bela 1980 inya muringi. Iram logotel state moria constitution ngi January 1981. 1 year uriu. Nding direct logotel state el bodolodra constitution ngi 1919 segidia amle ulagi moringi tial toy. Akmo o ais mutial constitution amrangi at tokoe raser. Ul mitalangi liltakal mo akmukal amding eser. Le tokoe raser litial belu rai amlaringi aring ngararangul. To luspera convention el bol lomkungil litial rangul. Ding tia recorde engiragedlin ngedel buil January mo February melus ya February mo March eto o ice rablu olsis akringi ya abrir osis aklam loringia senkyo ya onge wal buil ngedel buil yung mataget government rai mang record mbombo ngeg mu state government of mu ay rai over record on melus. Maseral metial tengah mira chairman akmal di mlos mera timlos mera treter mangtial mlomrek tal Sunday akmlarau gurul toktang ngalo pengeder elang ngarsel belngel tsay ngklela yachi makabol ole yachi please get up. Yes. Ngay gidi amil gurur tial treter ma ulm sebeg lobang kamil. Ndin sakal mo ay suk mumil gara lom kar rangalim. Ndio sisul teletal adom karablu. Mang magrang ako te bebais yang ngoldur rangak mo kamot tabdia uram. Makora mo mrur makora mige ko kakalo top diri yak mo diak mo tabdil mo klo en ngomes ringe mo kaw akmal makalgol malgol tab dinge migire del mangayal der kaw e auriul en kora mut tab dinge em tuti incense mo sabed lo o tli raungil bula at emergong Aureli ongak mengkal diadim modern singi la siraber gak ngosong sa magal dergau emergom tutia kandalang selwa kandalang rapaskwa lol tuk mu tialil gold ngaringi a light el bodesa tial litak la igel lomdong adra indiak mu mantra ngora Dios sisiu leo ay sirgido mu ngaringi amli wek gora ring mom olb kad mom olbra ngaringi akar ringil ralm
mingigida bngi to kor adra Israel morgo era to bora gurul yang mornya lu malo si president tingi ma o sum rebelal got yang mornya lu yang mornya akora del global lo toba dam kitra bngi no si singu Michael bad lo spe engel ngen tadasi adang yang le erdo ngoba aklalu ora ol tobdam kitrigit en orngia rasma aiget rasma aiget lo modok mung hare cure adrasina en mo obra o idl mol mora madad maptuluth en rogosel tetki en gora bandak mungrakle gora mo o tlil eseigidi omgarra reng ngel rasma omgarra reng emergon dog gidra gora bail gora taon esel mal longa sirenge adal bara irikle asel gam balang angam hosmra gam balang 1,000 times longos mertial gam balang esel asmi el ngul mergadir talulgem egel rasma di mugtli ngol talk ngara ugrul alwaisei mal gol tang nandia ngada dil lospe arasmo mospe ra dingam maisngem mamadam mabadengem ma vibration tial lokal mabol mereke tiagida di lub president mo mereke ngub taigal klagdal rabadengek ya gumel sibra hartranga tial aidirngu ngora omombo ngora mulgudum Emily Weck la ngara trui ilbo makpigi se ngaka kora ngod la akabakakla makmal ngugrul recommend ringi mutirgel kora off balance alborngi te gong e vais mun se emel mestrira amande agim ngara dois president tenggal president ngal adra museum gelongra artial museum tirgap mal ngarbablat esel museum radoisa Humboldt forum angklil ang imol black ang imol la ngedel dartel mitor aklam hotel blay a baher bela ngar al sel tial blay emergo ogredeu ma bigel ngaram ro ma imol ngara bras ubangget el mom tamil ngadur sel bay en kulwa se omol sis akl en edel tal rol ko rubak mora adam ya adam osis kliangal en omelek ma atingel mertial serdak mula se tial constitution rai amla masa edel tar rol naringia ngirat matul engun sa governor Vicky Ganay engoy wilil mora Ralph mamlamo edel tar rol emergo ukmo kumames governor mungel emsirgid eng milogo tigingel ediakar ngarat ko belengi ali tial constitution rai omal se trigger rubak ediak aspis ediak artor mesel ngasel tial babier magulingite governor ma esrol bil mo bomre li sel mo ngil ndiakal sebemel klol maigal at ngalelang gagid at klol at ngalelang kalsang edi teim el debera rubak ulbantrir bomre lil mo ngil seguia on tigel mertial segad mangdigay gidia merkoe kuren ramal ngil bud rabaskwa merar beklad ego mal musulang
maral masaw la akwal ngira itay. Maral tara milu seringi mendidong okle orang seringi emlam sa talgivel ngal sangasel edo oda tiang el amlam sa hotel assignment tirgai gidel mlam ngil telom te ergidra 10th constitutional government ra Airai state. Ma podolmol ma el morsel congratulatory remarks ma gida mal ngal tangat le almutul tarang al gelairai mal botoga al sungul et mal dimlom emetlo ergiv emo maskit sa igidel congratulatory remarks makmalolngit ebokukdongi His Excellency Surangal S. Wibbs Jr., President of the Republic of Palau, and may maskiding il congratulatory remarks. Your Excellency. Ali, al tutau morang iraged, iraite, spis, tu urmel, yadr telwang, ma tadib, arbek lubugula irai. Gumara lo asegin artera al silse gobernador, el mal di wil tuta, congratulate, regao ma first lady, mar adala speaker, marbek adala beser government tergidra blura irai. Te al silsa sedro aseng tugubet sel sils. Le gotrulen sedro aseng basqua. Madamral mereng asul a Dios. Gire la klunga le ayangada. Mate le del quiera aileak le klabogale wil belu. E osultaem en dirigano maklat kagidro asea rubakal Dios milskit sel gotten arbabal klangal tangat. المسكين إذا يدي تلنا الجيل المواد الجيرات من داخل المساد المواد داخل بنغلال تنار ديرغل السيل ساتو بيت السيل سيرا يتلن سيل سرا بلو رايرا لن constitution day ما قرما ستيامرا perfect storm لن Easter constitutional day يقدم أمني دورة بأس الغابلمنت Hindi ko sa storm ang makitong uwil. Hindi ang sedro aseng ang awaseng uwil storm lang miski da uwil yol telot piabil singa dan mabukurur tel marayan. Di gobernador gumral wase arubugul belaw. Ir turong marubugul belal ngartelo manggit. Ngaringelo bugul adal bulul wase kadiyadal ma remote rotur ge yo setch. Lagi dalam dengan saya, mereka belira kasih saya school, sedrigal school, saya dengar bebulang asang. Mereka saya, kemudian saya lamu lemaran mamral betul ablu ratas pedal, madengi mengogi boleh meral mong. Kita awam sen meral me Red Cross an lamu mereka, anemo Vice President tamamura dia melamu lah. Sel ukpes el sogortir kada ma aureur sel besel el niamo victim shelter aurora school adirgo the groundbreaking kita dire kamdenge turmelo asel taragora amne klolon timo asegir el moria substation or blue rem sel victim shelter amgela el substation. Kita diregal mudenge President Rapino si Frank lo hacen mamula aurora uk gedel en murura ukurere la pieno sirtial el seltial belu. Mendega dilse indiregana aurora mo improve raguran dergi de liget. Moria aurora el gantiul improve igel nia telera ngalgedel nuila dortir man agidimlar sel school ira principal reminder gamla se degal sel momene ga besel school edegam brelia jimal maungil mengirel di tal marael akmomas aigang including el tial mlamomregal el gorter yedra ngrulwabala
lo ase gobernador kau maradala ngarumul bak mane ngasuli ursel kami oro lo mangelalan da authority mesel da se dos pe out e kom di mre da se tege da out mrelitia actually sele mlonia kamal lemred agi mlonia ongit lo ase ngira del expander a school e kadam accommodator sel program ri da special ed look lo de kal sel ngar orior magad burin morairai e kom di mlemre da ase maha agi rula asel karin sel a school moklo lego utem seguida ako marang ngotuti sel tol ngaray galul bilir trial mas real tutora sing walk to talk maral ngara action mang acting artia ase ngara la klolam mora yel got kurba belol ngasa state ono sera gabalment kami got maklam sisil el blue ni ol tqar yedar adar belaw so kan utial tial le dire kan mena asuler adar airai el gia kami umra si okyota a klor ogal basen traral los perin ablur bela morar adra ablur belaw atom dra ablur airai lo mngimrar adra orior may melig metial blur airaiNgsel lungil kerensel ma umangat maklela lugel aklang arigi daw ulang ngamlol mol malsi adal mali martial mangira dal mol ma yagid el lurere aktira kan barang asulir sel la commitment kamil ginel wase al sumang komos pa out magira hospital agi mas kami out mang bere nga ma ministry am lomes ri de ako mes rakam no ngarser rakam no oro ase e kamanam dimla ber oro de agim le visit tagi rogul site tagi dam u ilti sel mal girel mori hospital mang di ser cloud to trel ako marani no ase de kal sel misisi aktolam telon no ser adrablu alak sel niya angal suila state legal state amotmak CCE am tergid matmok rar adra belur belong te agora imoral da dura dura di swakal sharing mari imora adro mangedam nura e elo meseng maral meklo la taw mang malem redel tigam le terung mangal kota amase dolulu Ingal imo nga siya emu oyus mang amlek klaw tutrela agira dem lulu din diri kal gira del mayus dia kal si el di ibitang el sumang gadi mayus el di bitang etia di maliwek masel lonti del mora agabronor mo albila se ndakal mayus Waise, regal maral mele warrak, lop tetrira adra blu rai rai, el maral budul bab, el maral budulu e. Mang kamama mogi uliu, liwaigal kumra lo ase lagi ta maybe sera domu la e warrak rama memang udul toka ada bel trigim. De lagi ta diol dangalengan. Mla mose den ma bari giri lo turu ge diol dangalengan. Leo sigara aungil kyungnya el mera adra blu rai rai godolin trak lang al tanga tarubak al dios el morar bek la adra blu rai rai ma blu rai rai metial bes el gabalment idri golol ngitra mal mol mal el krashera rubak el morar bek la adra belau metial belwat lo ise gomal mesulang congratulations. Yon los abriral tmak e obatal toy yon los abriral tmak e obatal toy malut kertirgel mo officer sertir matirgay gidil ngartial halmadal ma bodomu lekngwa kulingi tra legislator sano sakuray ngay miltut kalmo floor leader Malberu A ebol ngusel oath of office al bolapsanga Judge Rosemary Skabong. Yeah, Bible.
Angel Moldub, em sa baakla. Sabak, Aw tumelala arabalur belaw. Tumilala Ablur Belaw, Aw tumelala arabalur rayday. Tumilala Ablur Rai, Emo karagik mar agar rokuil ulay galbalu. Nagirogul Ulagal Blue, Emo karagik kalgut mo klaro kuil ngar alek. the Mokorikal Gutmok Karogul Elect, El florally there. El Fleur Leader, Roong truy londi barang ngar umalbay. Ang True Lolbi ang Umilway, Olbi nang umalbay. El moray gal ko tutkur babal sabe. Maragel got at Kurwa Sabe, Madios ng masuga. Madios ang Suha. Congratulations, Florida. Kukuntira Legislator Reagan Sidoy, Engaya Miltut Kalma Vice Speaker. Ngak, Regan Sidoy. ako ngel moldub em sa baakla. Ako ngayon Moldub em sa Baakla. Tamelala arabalur belaw. Rabat melala arablur belaw. Tamelala arabalur rayday. Mabot melala arablur ayray. Emo karigik kalgut mo klar ulay ka rokul belu. Emo karigik utbok na lulay kal bulu. Emo karigik kalgut mo klar rokul ngar alek. Emo karigik kalgutmok na rogul ngar alek. El Vice Speaker. El Vice Speaker. Roong truy londi bara ong Long- umalbay. Raong utru lolbira ngar umalbay. Morsel ko tutkur babal sabe. Madios ng masuga. El morsel got el kurba wal sabek ma Dios sa lungasua. Congratulations. El año Bokukdongi Legislator Helena Royce Yoichi Arurang, Engaya Kuk Miltut ke El Mo Speaker Atent Olbi Rangar Umalbay. Nga Kal Helena Royce Yoichi Arurang. ako ngel moldub em sa baakla. Ako ngel Moldub em sa Baakla. Rawat melala arabalur belaw. Rawat melala arablur belaw. Rawat melala arabalur rayday. Mawat melala arablu rayray. Marokuil luulay galbalu. Marokuil luulay galbalu. Emo karigik elgut mo klarokuil ngar alek. Emo kargik kalgutmok klarokuil ngar alek. El speaker. El speaker. Roong truy lolbi rangar umalbay. Teruy lolbi rangar umalbay. Moray gal ko tutkur babal sabek. Madios ng masuga. Moray ay gerokul kurababal sa beek. Matios sa nga suka. Congratulations. El ang Ekulngite Bokukdonia Governor Elect Norman H. Ngirataboy, Tamalbel Ngua Oath of Office. Masakit sila imam. Kal Norman H. Nginataboy. Ngakal Norman H. Ngirataboy. Ako ngel moldub em sa baakla. Ako ngel Moldub em sa Baakla. Awat melala arabalur belaw. Rawat melala arablur belaw. Awat melala arabalur rayday. Bawat melala raklo eklabokol baluray day. Marokuil luulay galbalu. Maroguy lulay galbalu. Emo karigik kalgut mo klangar alek. Emo karigik kilgutmok lang aralik. El Governor at Albalu rayday. El gobernador at yal baluray day. Morsel ko tutkur babal sabek. El morsel got el kurababal sabi. Madios ng masuga. Madios sa lang asugak. Congratulations. Banal Masaula at Chats Gabong, Tirigay Givya. Tirigel Officers Ratent Olbi Rangar Umalbay, at ngakal Floor Leader Sano Sakuray, at ngakal Vice Speaker Reagan Sidoy, at ngakal Speaker Helena Royce Yoichi Arurang, Makavernor ra 10th Airai State Constitutional Government, at ngakal Norman H. Ngirataboy. Megulngite Governor
Molsesel mora podium, saying ra oath of office. El saying ringia chat skabong. Magetaw eke mga siya singertir. Momentous occasion. Meron ngite dalutul mastrira malklol prot at tiragal officers ra 10th Olbi rangar umalbay madirekal at ngakal Governor Rabalurayray Norman H. ngirata boet. Elang yakulingit bodrang singgel milngilt el mamutuling ra Airai State Government raigal marail mel ewarak. Bodrang sisel inaugural address, el bolbeskida at ngakal Governor ra Airai State Government, el ngia Norman H. ngirata aboet. Governor. Aling malungil tutaw mergi taradray-ray. Agumdaswe altokorang abardeng wasay. The stars are lined up girir adray-ray. Leng Pasqua, President del Buigiray, President of the Republic of Palau, Buigiray, ma Vice President, Rul Ray, ame bangged, emotioning ergid el alsils, el Pasqua. Makatamal mereng asulel arubak al Dios. El morar beklad, mgidar adray-ray. Mlamadung asus, maktiolingit makti piklutel di oisoy sasus, el morar tugubet sa lokya kaligid. Ako teng malungil tuta kuder siya akmol obrado del sus, el mora 10th Airai klay ngir turong, siyan sungyama, marbek klob gulbelaw, kumesara aore etay, batala balura, tulula balura belaw, el dong oklo banggit. Sula udalay. President Tergidra, asurang alwibs junior, ngang al President Tergid, akargik lang, ramaklon mo mutram gegari. Bakmal ngutial te alemal mereng asulel, kamaral masulang ay President trabe sa hospital, masulang. Madirek Roguil Ministers, ringi, Barul, Vice President, Rablur Belaw. Direk el malo de siya sus el mora. Ogo que President tra Senate, Hokons Paules, Speaker Gibbon sama Kanay, Gibson Kanay, Usuwes. House of Delegate, Maroguil Adal, Olvira Lulaw. Direk el malo de siya sus el mora, a former Vice President, emlem el la Constitution ergid, Sandra Pirantosi, gadirek el maset kalbelu. Direk el mereng asulir ar gobernadores. Giakumes la chairman ar gobernadores en Artiang, o mal masaul mlebengid. Direk el mora Association of Speakers. Kada mereng asuliw, mlo sa miul mem kada kaso el alsils, mal tugubets, el zil sa Airai, tugubets, ergida Cristiano, pomral masulang. Uera bo kung ito ergida adray-ray. Edi kung adi maldit ligibel te al, lebo kuelga marar, ar mga taklela embassies, raigal balu liliwek ergida sa elid, edi kuelga mertir, eklutro mo ulditor belaw. Members of the Diplomatic Corps, on behalf of the people of Airai, I extend our heartfelt appreciation to you for joining us this Easter Sunday to celebrate another milestone for our state government. It is truly a blessing to be inaugurated on this day. His Excellency Joel Ehrenreich,
Ambassador, United States of America, His Excellency Toby Sharp, Ambassador, Australia, His Excellency Kinichi Kasahara, Ambassador, Embassy of Japan, His Excellency Kanai Cheng, Ambassador, Embassy of Republic of Taiwan, China, and all diplomatic corps representatives that are with us today. Thank you. Agot, egusus, rangiraged, marangarayray, marangarangasagabuy, rablurayray, ordomala. Ngira itay, marangar ubungol, marangar oldiang. Ngira itay, toktang. Kadilulwasa kadamokut makli, selong elol, rangade lablurayray, moriang klere lang, makuay sakut maklire lang. Makmodar siyak malobra de clolsus, el moraspis, marangarat kobel, marangar ieb. Tiregal modar siyak mal clolsus el moraturmel, marangar imi, marangar abi. Tiregal morayadar teluang, marangar uluong. Morat adib, tugubet sel morar mangasaw, marangar imi, marangar abaw maligan. Umaral masulang. Maroguy, al-dabeel, rasa al-mardil, rablu rayday. Maraad, il-kera rablu rayday. Diregal sus, al-mora atangak, il-delegat rigid, ras Stephanie Roymay. Nga umterigid, nga raklololbil, emalyukas, il-mergid al-adrayday, mabluad rayday. Esel mal tugubet sel sus el mora tirgal bukumas tir ongatruy lolbil rangar umulbay. Speaker Arurang, Vice Speaker Sidoy, Floridier Saguray, Marogul members orbil rangar umulbay. Pumaral misulang. Tirgal mal tugubet el sus el mora sensei marangaliget raskuray ray. Airay Uerak por se mal dia gubes el modersia mal lobrado del sus e mal ngararnguk el sus to gubet el mereng afur sule la first lady rigid ara adraiday komran sulang el alsils en bes el ongatrui el gabelment trabelu adraiday airay a klol belu Mogiyok eudas padal kalol marangadil. Mo bangar duais kasi elasils rabluray ray mapelaw. Mo ba o kami to elay bedul madi berdi to elaraklay madi berdi to elay bedul. Ngarinya dalbe ram orey lo mira das padal magiyok. Kita la peacemaker aradray. Ngarinya skule dray. Ngarinya ekadomes el bedulang kasil bangadrar. Abalua dray. A edaol el balua la madiibelaw. Mo masyor abalu. Rarad a obraud etangak el toy. Patok amlam katmok. Patok amla duoba. Batok amla matib, aigal mla umaregale orrak. Aigal margol Sunday, mabuin, emleteme del campaign. Lo lingit talmud le orrak. Romasyo. Aradra balu, arirengs ontit. Esera March 2. Tamlo all out the swear. People have spoken. Emlo omol el sorir a osisi ulomasyo. Congratulations Marogui, el Montergid, the 10th Airai state government. Time for talking is over. Let's walk the talk. Agulingit, rigid aradra Airai. Podgalli, au the swira ruptois.
Edong alwol, alam tirar makasay. We still have a long road ahead of us. Patok aurol gilal marul. Tiagila boktelil mergita mlingil. A good plan always begins with dreams, big dreams. Aungil sakseng, a omo logyo barros. Endi, al sukom endi udrasu, edi barros. Edi akalo omo, endi akal tutalil. Abarros, kita ada bela sa abarros. Mengaringa taidoringi. Voltaul the swed, matal bilet. And let's think big. Let's take bold steps. Let's take calculated risk. Edo turga klisi ed. Igire la beluat, mabelu rai rai. Tiagira tingin el morarogul employee a state. Airai state government. Akmoduli len sokti al second marada rai bolod ngali. E bolod ngel wasing. Ngara led rather state. Kid, we have come a long way. Kudulo mo ora state rigid. El gumdas yung laadim le imol klug maklimel sel sa tal sikang. Timla kabesel dongu. Le betoga dia rigid. Dimla ka gembargid. Dimla ka oisergid. Endi. Tirigel ulgi umarad. Amle blaka rendir. El mga tmokot yal belu. Akmom tey, para employee a state, mara adrai rogui, makabilmen trai. Emo marenga sulel, a former governor, Romant Maturo. Former governor, Obiang. Former governor, Kanay. Former governor, Rungulbay. Material mleedal, olbirang arumulbay. Taikal lang umarik, rak. Tira uol, makatangati ang relal sils. Kudulam dit, aal the clear. Ela ka or, e mga adas, ilbaduluay. El al sils sa state airai. E akot ang ngaryo ulududet, our employee a state. A klimakluk, o guid maklimel sense. Mlamoringi 401 savings planner gid. Katokora di bigik ar mga taklet ar senators mga delegates mga kadamlaro liya. Abe SL4 savings planner gid beside our pension plan. Kadamal sa mariare mal urang asule la Minister Justice. And din dire mlamoringi insurance gid beside our NHI. Mlamoring yabe esel dongu. Aigel mle on tidar other state. Amlam gatmok. Time for talking is over. It's time to walk the talk. Let's get to work. A expectation para other ablu angara rela imat. A edaol beluala mat ibelaw. Usper gita rogui. Employee a state, mar other state airai. Podo oti ablagareng dadadu. El tangaringa ungil gimolab. Dadadu. El tangaringa ungil gimolab. Let's keep moving forward. Adios, lumakal tangat. Rigidar adrairai, mabaluat airai, maklol belur belaw. Eko mal masulang. Maral masawla Governor ngirat aboy tamral smi inaugural address. Mangdir ka mga udu e koran na moswakal mo ore omrota. Makulingitem lutan sang aklol prota. Elang yakulingit emo makadongi atara milu usraw at melala rabalur belaw. Ngatara semong al adralla emlengi rage rabaluray ray. Edirek kalmle mga takle labalur belaw emle president ra 2009 and malmut ra 2013. Ako lingit ebodrangasi atangak former president
Johnson Toribio. Balong il tao. Kadire ko ram etle mo taka marong sage. Idire kalwa Dr. Janol nora ugurule la apaktsura sulamatakam. Spekel mo datur mi. Dol tirak la at litira adar belaw ya kota kusus sa lubulay ray. Ra markatam malmurad hospital. Yo susra lubulay belaw ngartiang. Di wase Portugal American was say moderation in all things, but above all know thyself. Tiyan nil ukram tala imorgel moklol kurat templora blura gris. Bak mamuda dool wase ngakaktaang ngak madenge mamuda dool kabi. Klaulat ngak klimerangak. DUA and so congratulate Governor, Asringi, Speaker, Vice Speaker, Maratal olbir rumelbay. Agote el blur plering tal blur airai. Ang rusar. Lekmle eldringira 1946. Ong irung aknom tengelia blur airai. Logi waklol. Akmile bi sel timra airai aces. Ibang betul terbaik rai-rai. Kita boleh kira Frank Yotar Marseille. Ya. Belum mendengali alat altal belu. Okay. So mek tu tolo mul. Bak belum mendengal wasai rai a imora belu. Belu tra mengai desal. Mengai desal belu. During Isel Festival of Art. Maudo da marose morabik belu, hindi radim la kamiringi. Hindi tragit kildel belu, last lulu ka bekra belu vela. Ore ram laringi ya. Mulagyo kandanya dal rock. Ore ram laringi ya o klikma. Ya ram laringi ya akasapuku. Mlo sepek, akamarang bras. Rulia kabikil kaspuku. Esel karakaraki blomur pe bola madorma. Yamne master builder kamam obukukura Mr. Trion. Tolis akar kamam rudul. Mang aknabang litial balu. Yang anyak silu bir sel kabikil. Sem langara baluram lagayok. Ra malkasok ramadala angirang. Klela sengklel kabawe ngarmadalim dari engel perso engil tublop tulul edi takalakaw dengay takay scores tumorsong arengar isa poltaran rir malmlong ilibisirir. Sige taraki mausugole lo sawadrak egi mururak sabugu. Itrigel mo uoder rubakaray ray. Rudul marabaules. Ami maklat kerbam na imol tukur tial balu. Selbornya klay desa rakabigal. Radabel oreor. Ento patatukoy wasi. Kami ultim lakba moyus. Ngarakarger. Ngaraged. Oreor. Ekom di mius. Bagamiul maas ng aramsel, parang arasers, marmeliokla, marupta trirangal, mogom di mius. El altaem, en gire del motmak, edi mius. Roguy, el gire la gabanor gid, trigal adrobi. Ayra imora blul. Kora iliak lemot ataletelel. Wastil lilia gavenor.
Ngogyuk lo. Yaudas padal. Ya gunguyura Dr. Kramer yang masih klil. Berumel bayang klil. Ebelias. Ya gumeset tialira yang dia kadil logyuk lo hospital. Maria adal beram orei lo mira gyuk ma hospital. Pasilor sa danya kavenor. Ma ogami. Maringiram logyuk. Madi perdir orior. Ya realiak belu lungol melele belau. Al mele belau atto darai rai. Ay realiak belu len sisabal len mere belau. Go airport. Makora mol mat kaikil. Lol gro darai ra blura belau radil le medial. Silang mala alam ning klela the heart of Micronesian charm. Magumes rai kami urubak rai etia gate el mur belau yol malele belau. Menggerel di muang amalaal ngaringi aralam olingil. Se morter lagi del adar olbira lulau ma president. Ay ra direct imara balu Lord Takara US Embassy. Tumlo si geringili wikli belau engul mor omsangal. Omsangal abol tokaram rigeleng treasure chest. Blilau dodo. Mendiakal awanay abla bela tokara balur belau. Adiregel ngod ara balur belau. Adiak arsal hero. Akamle lukro rablur ngiwal. Mengaringi trigel hero kamam mangir nga malas. Borang esar yang ngaringi abagay ulbab. Borang arara den ngaringi tuulyaur. Borang ngartbang ngaringi amerwaol. Borang imaliki ngaringi ingel. Lom lato korang esar emong. Kay singklil. Kay gidale tim narabay ngi marmangole mamsubat to ko marmang. To segilo ko igak makukti adra akukti ngarabay. Gita singklil kami urubak. Ira tumarang. Ay ray aku meset tirel ningilta. En betokor tirardil. Am no speaker ardil. Liray gemiula bugulay ray. Ada ka isel asal luar ngir nga malas. Di ngaringi aku dengan lil dil rabalur esuroy. Lul tiam gamdil oreor. Di ngaringi adir rangas al mga lak ramlageog oreor selebel klibel. Di ngaringi ngira itay kendirat kalgang. Lemlihat towers rabalur ngesa. Selom sering. Le serabel megida ba mdara ulangas. Ram gamtil oreor. Magmamal nga na para sa di ulo ogong. Yadir esura agut makli. Il tira ring. Ekmo bigalay ray. Bagalak lo siu kliam gamtil oreor. Longra ringi ar ur. Rat egi. Ekopsia iklil. Raudo dorbelau kadam. Emosiu klia ure wasei. Buktalat tala emwabla baula. Mendingido ibeklil. Dorti silo gulaudo. Yol tia makamad. Liang rang dia kalangarang. Kita di under sayang arokoy. Imol bulu ewan. Baktik mul waisay. Ewase a school am aringi ray. Ya kumdas ya hospital mengiril me. Lendia kalangarang
Ado mesa record. Kita Vice President Barangay. A big state samna decline a population ri. Ditaliray olangas. Leng mom tiir oreor. Le school, hospital agil medra ruptois. Dia kal roi darara. Magkikita boktung yolengit girel sel hospital mbeleke dergid lengkita doctor no ngira ite de kalsbelo makal morong pa. Mga kamakwaise. Kat ato du. Di nga ka uerak may ingaringi selbugra Dr. Kramer. Augustine Kramer. Bakmdak natal ke iwi nga kamlora adoy sa mamarwa ira itay yung usil ho mamla mo iwi mensok di mo iwi a imora bata seringi magbiyon nga karong si selbora history en tiakal du airai ngwase ngwase toy bugul ngur umalbay ebelias selbor sel history ringi maklek apiringi ngwase history begi iwil to amerigal matigal bisko ringi. After the destruction of Malagay in Ngaralong, the children of the bamboo have immigrated here from Ngarwangal people came to Blay, Talabadala. Story 20 mentions it and also what applies to the elite of Airai, Gamte Ibelaw. There was finally there came people from Uelbalu. Since ancient times, Airai was considered a holy city, like another Rome. Here, everything evolves around God Mribelau, who is described in detail in another story. Mr. Alme, Gedel Dr. Augustine Kramer, 1908 to 1910, El Melay Rai, Engom Gasuring in my Europe, like at the Botoklu. Ethiopia was a holy city. Di wa Rome. Kita ngal tengah tiang ngana edawal bulu. Komrula la Malta. Yang obreo de emring. El altai me kita ngara the high tech el bulu la. Oai kamam. Doktor ya no kikir ngak. Ngakamle adrair arra bulu belau. Kita pastor ngarsei. Yaku mesra blur bela yang nilua konstitusi nira 1981. Okowarak amlo mereka 2021. Malo kowarak. May betul amlat. Yadol tirak ra story la Bible. Tirke rogui mle slaves ra Egypt. Amde kitir mother rogui. Yabeset tel rol la motmura promised land. Mga kamuduul, tartirgil magirek math, pertialo marael. Egmiul beesel ab, agiriul ngutial ngaral. Magil blaktung, adiul deswek. Hindi nga kamadenglia imultugoy, ksilubi raklogol. Hindi ka second chance. Hindi ka rewind. Hindi ka replay. Mamo blakar miu mrulang aliu lem dital tangayasaga dital tangayas nga sirak nga saibara 1969 ak ni arayak yu adrarurto esel last hit in di black pokruter ngile glu yakyu mendir ka patir rangak giriu do your best legamiu tialo bisir kami angar operado aureliu te ko ngalakal bakora melusa datak Emdengla imultukoy wase kambiul mlangilta adim na kapomsyungol. Kumangilta almomisyo. Kumlot ki ang alaga mauodol. Lending lagi kata modal payak ringela kata maklil mahungil.
Bakmal mi arungura kavenor regidel berura esel school al moringis tial bulu. Mansakal mo logira alda akal wasay. Meki uyabat sa Bible ni pastor. Tia 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Ulmak malugoy, nakaloyer. Namo tigil mo na ako rito. Liklautok hati ka lang ararael. Ngara al selablay. Pakulingit lo siya ko to klol de ureng ati ka sel ka maungil. Sel ka masang alagim. Makulingit, ekudonya at ngaklel Helena Royce Yoichi Arurang, Speaker ra 10th Airai rangar umalbay, mabelbas kita closing remarks. Former President, direct kalmlang iraket. Aw era po kumu leti klutal doel. Airai amlau kapernor ardil, direct kal ateliget tanang yardil. Ngil tutaw el merkit roguy. Asu samlamatung. Endi nga katorat yang al dingak. Akum teerat truy matewang al. Manggire kalmo khusus. Makmal lowreng. Asulim lo sobi ilmay digot. Ito rin asulil arubak kal Diyos. Raklang aragit. Aul makatangat yan elang. Yang arabot albalwat rayray. Teme lablu rayray elang. Makukmong iya. Aplab elat tigingek. Makot, iba ko dar si Asus, o omreng al Saul. Al morakwal al ngiraget, marubukul ayray. Tirakakit al mal dong okert yang al maral hensam. Al gumes artil ng artya rogoy, omreng lam Saul may. Aktirek al mal mo dar si Asus arngak, al morawbat, marbek al maasil abalu rayray. Al ngartya elang. Aktirek al mal mo dar si Asus arngak, al morarogoy al tabel. Adala aldabel, rabalu rayral ngatiang, el salmerdil. Marbek el rupukul, mam asil, marangalgel, abalu rayray, raygal elol merengda. Aktirak el malmodor si asus rangak, el morakwal, el Dr. Victoriano, el nyangira itero igul, el chairman, el selmle Constitutional Convention rablu rayray, tamilus raw tamilala rablu rayray. Matirigel rokuy, almle member. Potalot katrir, tirigel kukta alobangket al sils. Ito obrang asulir. Akmasang Mrs. Parentosi, la akmal nemering laurere, liltim laka aliwel. Raigel etel buy, lololu sa tiyalu at melala argit. Makmalolingit ito bas tiyak luprot. Aktirek kalsmal modar si Asus, maklaw lomreng al Saul marat tulungal karkamam. Mar adamam, marsa limam, el losab el mer el al sils. Aktirek kalmal modar si Asus, maomreng al Saul, mara atangak kal deligat karkamam, el Stephanie ngin oymay. Kabarnon ngirak taboet. Manggel maral loy misal masaul el girel al sils. First lady tamyan nang ngirak taboet. Vice Speaker Sidoy, Floor Leader Sano Sakuray, Marokul atala o ngatru ilol pirang umalbay. Maldia Cubes, President ra Airai Club of Guam, Miss Anne-Marie Riiray King, Komal Mlom Saul ka matirkal telal, Mikakare Radil, Maruba kalmlo sa il melding lar kamam el alsils. Tidak kalmal motor si Asus, el mora
at tangak kaltu ormel, rabalurong rusar, maebi raklay, mar maasil, marubukut tial balurong rusar. Kulingit, eba kum teergit, eba ku tersiat ak, tangubet selsus ergit, ilmarakwal langit turong, marubukul laigal balur, rabalur belaw, ilmlosabi il ngatyar il alsils. Direk kal atangak kalsus, ilmara president tergit, President Whips, Vice President Oilaw, marbek kal cabinet sal ngartiang. Direk kal maltongubet selsus ergit, e omreng al saw, ilmara atangak kal Senate President Paules, nga direk kal bigel ablu rairay boiger ngurul bobel ngat yang marbek kal senators direk kal atanga kal speaker the House of Delegates Gibson ganay marbek kal delegates direk kal malmo sus emerang asule la atanga kal Just Rosemary Skabong al malmo saw ng Easter eng yamal ti imlom ero kuy emertiar el alsils malmo saw le chats Direk kal direk lomreng al saw le sus almora former president e direk kal mlengirage drairay president Toribio saw raungil al tatam direk kal malmo sus emerang asule la pastor musik titong almo sope el may el odali talsil sergir Waisay. Aktirak kalmal mo tor siya klol sus nga kay omreng al Saul almora chairman ng Governors Association ako mesaring ngarsay para ako governor sa ngatiang selbok taro tiang akmal ti mas kamiro ko intingkel to kupet sa Governor Orior malmlam Saul may Yeset direk kalpuy grairay puy gar oygul aktirak kalmal mo tor siya klol sus nga et mol aromleng al Saul al mortirigel galik sarngak ra Organization of State Speakers al mlosob il may akumtas yung chairman mangaringar baby al mlosob il may mal kuramata arbasul time el alsis senti ko maral wase sel tangaring matangariker ito pang clear back kal Dios yung ilto ko aro kulto ka ti mongil basul paktirek kalmal mo amter ka mame mal mo nga sulit tirkal sa alit Diplomatic Corps, tamal blom Saul Mel Messioning arigit. Akmo mul, raal tatak. Wakate me elol mel luat me lala, rablu rai el alsils. Menti sawa kal ma osenget, maulta swet algirela, 36 years ago. Katangat yan el alsils, lalabat tablong al moktek. Mela alsils, kat motar kakli, aw alelab es al gabalment, al ngiya ong tru el gabalment, maolbi regit rabalwat. Waikel mlamtung ruey, 36 years, aw atamel lala argit. Matiang ako natit tingin kal morkit at rairay. Kulingit mo tol bate mo sel time. Al balwat atir gulsigat te al. Mletit to kal time, hindi mleong ilakli si elarandir, armungot tiling sel time. Tamle malom sa randir at, almaas maruba katyal balwat rairay. Tamlot mak, timlakalosig amoklong yolir, tabayosig amloklong yolir amral mail tal arol. Ngtir yamlo malget karaw atamelala, ngtiraw labak kalta albay, lomeyo brarolel, or ratel abalwat, masap akler aklangar regit maklisi ela balwad rairay tirka malluos raw at melalla alta taptor tir ati buse ratolongalet endi tigingir maulta swir mallamsir arangrir amalmol malobangget tamilski tati akalla ukal babier etabay iltasi amsisi al altukl altator rengir elang Eo maksel betulu ay kita ul katakmal mereng asulir. Elang eng maulabang latkel to kubet selsil sergir. Makmal mereng asulir roguy atartang ergamiul atrairay. Tial mer gamiul el alsils ooti akaresel arngut rabalwat. E makatakli aklaw marang argit lo paultas lom aliwak lang argit.
Katamlek kaldim laldim la kataple to mesrar mga taklela balwat el mong mayadru elir. Kataba imlek kaldim lit makal imol balung lo batal tokoy. El momasyow masabak malit laklangar atrabalu el morsel pura babel klungyolel. El alsil sengom alang ape eslom rollel abalwat. Ng silsel niya matklatkit raklisi el arnguth malget karabalwat. Maigel malmom lurior el tongot mokle. El niya mi eli me el ang maklugu rar adrairay. Tial inauguration na tiya katil likirel o mga lang. Balseel at o makpees at talbile lareng mauldas mo. Ang maklatkit mo o maredal ang aral lultuy raklaw marang ararbalu. Hindi akal teal. Aigel talbil el milingar el alsils at yakal talbil el moltaw alla. Eng pay talbil el areng el morior el kiri adrablu mabalwat rairay. Aigel matangel mo aigel maral may el klabse yaw tabe el mornya atito ringin. Aigel ula karu la yakal sal lulturgok o sap akle la karamle latap mabalu mungureral. Ultimo krabarke laklungyal el tabasul el mora arbek kal marakalel ti albalu. Di away gayita at titwa kal tokoy ati ploel ngara at teal nga raalsel. Ang teal el nga sabi el lo ti aklisier el makarokuy el mga uraw real gila labalwat rairay. Arek si labalwat o atil mo selabar nga at titwa el di abot matarop. Katapay tuak la imat magis. Batokal at titwakal tokoy apla toyo sabi at malmol ay say. Ultuy raikel garbil alamalt klaw garew mangaraan. Apo lumareke torael el masisi arangut malda swet el gire lagal ngar alet. Tolutal tuy arangut el smisi akabalment el ngi orengs oreol masyo. Hindi ati longatek elo maros elo siga atangak. Kamal tugubets almera gobernador mga kamatirgal milingil. Tial silsa amaklat kidra nga ret mabek kal tokol dorul al ngiaw tuil rabar rete laklaw marang arbulu. Kami ula rairay aul taswiw marang miw maureriw at talil tial balu. Makamil ngayas kami atya katipo mamtaper tial balu rangar matatal klabsay kami waklisi el ablu el alsils. Aki kaltmokla lobangkel la gobernador algutmokla aigel miltung ulultaso maboltokoy el mutaut molborngi algat makli. Aigel bekkal tokol giba marul polsab el sumok laklangar madalang aklirar atrablu rairay lotak kiera balwat el dimotang el lutas misi arangut maltaswet. Ang armatatarag ebesa el alsils el diakatil plelu elelap abesa el gabalment paimlem sisi sils likitatil bir el matmakaroguy roguy emral batulu lo batal tokoy el sarak larngut ratal bilet dangel mo kadmomrit maklungyal. Toray lungil masisi arngut el manlom sa osnget mauriol el botorul luulak lungyal. Tialom rolela abalwat magir polultuy rakalta albay maklisi elata kaltang argir el mukngal tanga trabuto. Mal masaw let tial balwat rairay lolomol malzoor tuy lalamalt mateal maklungyal el moral breakal adrairay. Gobernador polklo armum. Egit atma kalorior. Oo nga tuloy olbirang umalbay akmal sa Mariar ekaltmokla algire la malmol me ikarki tabasul masyo. Mga simertial al tataak mal mo paklo lamreng al saw lal marabek kalad al mlay matirigal ulal sanges pek patingelanges walgire el alsils. Maltokopet slom ang alsaw lal mlo chairman ra akamiti el nga Mr. Ngirab Lugu mar atal ramlemering el lureril girel omngat maklel el alsils.
employees la state government, maulbi lang ar umalbay, kom direct kalkman masaw raw redim, rabek kalsil sa mer elang. Congratulations, Almora Governor, irat aboyet, marbet kalatal, maulbi lang ar umalbay, madirect, lungilsil sa Almora adrairay, artialogadem elol marak, luatamelala arablu rayray. President, Senate President, House Speaker, Waigel Baldo President, agim lang wari mo talngul meret otarigi yoset seringi. Malako for self time alki meko gem tu kahalle to mes agyolingi talwase ti lolo molma. Self malmo mungulbong yak maral marang asula la principal rasku rairai mar sensei marangal karasku lelno sob ilme metosyoni ngat kalsils maski taigel tablol antem rabalwat rabelaw mayray mal masulang elmer el alsils etata kalot kew artial bes al gabalment trabalumam maokatem elol mal luotamel alra alla tolengi trarubak kal Dios mol makal tanga tergi darogui. Maraming speaker 9th ORN, el mutal matut kal speaker 10th olbirang ar umalvay, lang maral maduol mga adu, maralong ila closing remarks ringi, especially sel mo OCE sel karigikl etabasul lomasyo, makulingit evolutan sa nga malklol prota. El ange seigid again our adray raya the morets raro wiltoy. We're all about efficiency. El alsil sa the celebrate ra installation ma inauguration ceremony malmutukong 36th Constitutional Day. Makulingitem ausa amaliw gumiyul malam okor il trirangal gel ngwa agay gel mertiel state sa segi the global may makomkora di inanamer mandia kamolingit ringi elungul mera state boda tukur tial kay el momar tial sil sergidar adrairay. Again, installation and inauguration ceremony ma 36th Constitutional Day. Ma bokulingit Governor Norman H. Ngirata Aboit, ma First Lady Damiana Yara Ngirata Aboit, ma Speaker Helena Royce Yoichi Arurang, ma Akwol el Delegate Rigid Stephanie Pun Ngiroy May, ma Kwol el Ngira Ite Victor M. Yano, malamay ebolt kurtial el Gay Gargid, el Momar Gartial Mralungil el Sil Sergidar Adrairay.
Adultira kra program regiding maldimede lesel benediction sel closing prayer ma group photo tirgal platform guest regid maldiswa kalaw ay selo asing maralungila temela program regid kadamar mara temela swel ba makmalol ngit luasay maldi ako di ako bigi israging liw mautakang lildidang ok larangal ka kaltmok len momraw sa swel regid may maled edolomol mokul moraigel afternoon activities. Ma say gidagay gal mlamatu kundi ako bigik latungul more say mangora mga lokol et tira mo slice ringi moro si rigi rokuy letyang amar karasil sirigi dar adray. Madolmol mara program rigid ma gidaw lamu lobang lungu ma kadama mga simra lobang lungu maklutalon tira pastor masik ti doong malmebol biskit sel benediction sel lungu almo osmeria program rigid pastor doong. Matalo ay madalut motal ekrohui edangarang lungu. O muy la baltik reng la damal Dios ay imbral ngateng imbral mereng asulem. Imlongirang lungu amra olel lagi mo araw lobong le. Eruba kagi merteng imbral di mereng asulem lagi rokul lungil mga sayang tokol gimireng as gijal tial balu. Eruba kong lukra biblial mo giram ngar alam lo marargaw el melulu el girit tikeraat batut kal moray kadru alla. Magi merteng eruba kol ngituk mamoso kumam. Magi molomol memlulu el girir. El osyo eruba kong mildungol kumotial balua reksiringe edal. Eka eruba ka edal Dios. Madamo banggel tial balu. Matial kabalmente. Emot mok ramam el ngartial edal. Ekat mok el morsel edal balu el nyamral may. El nyabe esrang adem. Umakal tangat tial balu. Makamam rogui. Lagi ngaligim. E umarang aragaw. E o Dios aragaw. Tiang lungo ame o dang asam. Ayo der singa ng kliang algim ni Jesus. Aliyo sa balam. Amen. Maral masawla pastor doong ma elanya kulingit bodong wa group photo ra platform guest ma tirgal nga ra first row kung maldi dong okla okor yar nga ra second ma third row ame do ra auliw edong wa siyasing. Tilmutel low ice mlamote la swel mo kung maldi nga naging liw yarangal nga mo rumo sa swel bergid may lumel. Madingeng buto korgid aswada lo regda imorir tirgal mlamingil telom te ergid kada maldi nguang group photo engyam usaberir el matrak le egid dolomolem. Mada seyamo labong lara installation and inauguration ceremony. Makadamalmol malmora Constitutional Day celebration. As well bakaltmok larangal gamam rose entertainment mandire kalmlam katmok lara afternoon ako rin sa luaseng malsmi mamang tialal gutmok lasanggiw. Komral masulang edolmolma.
Thank you.